Umphakathi weTshwane sewulindele uhulumende omusha begodwa ungabi nehlangano ethola amavoti amaningikhulu katelela ukuthi kube nohulumende obusa ngokuhlanganyela. Abahlali bendawo ezibhode emhlako wamanzi njenge-Hammanskraal baphakamisa ukuthi i-DA kufuze ihlanganyele ne-ANC. Izakhamuzi ze-Eerstress lapho i-DA ikhamba khona phambili nazo zilila ngezenzelwa. Kodwa ihlangano etsha i-Patriotic Alliance nayo ifike seyifika ilindele ukwazi ukuthi ngibani yokudosa phambili iTshwane. Emamilori neNalmafias nakhona abahlali bakhona balila kangako ngensiza. Umndeni wekhansela le-Ward 22 elibuleweko uTshepo Mtaung uthi ukulethwa ngefanelo kwensiza kuzokuba kuhlonipha ikhansela elingasekho. Abahlali beTshwane banokuzaza ngomasipalata okubusa ngokuhlanganyela kodwa umcozululo wezepolitiki uthi ukubusa ngokuhlanganyela ngasebenza nakwindingo zabantu ziba liqalo ndanzi. Ge re bolela ka Tshwane ke a tseba ba bantši ba sa nagane re ka fitla mo re leng gona empa nna ke o mongwe bao ba kerego ge ANC e ka šoma mmogo le DA mo Tshwane ebile le mo nageng ke nagana gore bokamoso ba naga ye bo tlo ba ka gone kudu. Uthefo uthi isisombululo esingcono eTshwane singalethwa ukuthi i-DA ihlanganyele ne-ANC kanti abahlali bona bathi nanyana ngubani ozokuphatha loyo yinye into ebambawa yona baba uyizenzelwa.